Hello everyone, welcome back to my channel. Mga Phila, te paralok last lamba ding imje kendo show ngarok amje apuni video show. Te henry mentang lawan paubiang. Tinggal nyat jupia dan kamet baset baklan. But ngakermen hi bangin yashat yaklan ben imo. Te paralok haga nega video mentang kasih. Ngatumu ban jingmut halor kowe ni topik. Pat kata kadai syapang ki jat jingsleh lani ki jat krim ki bala ban yarap ya Ñiangmong lani ka jingthohiong hakas ni do lani ha kadur kamat te paralok khnang ba ini video inum daba me ya kapor te iya mentang ini ya peit no ki kita jat jingsleh ki bala ban yarap ya Ñiangmong lani ya ki jingthohiong ha kadur kamat Kapanungkong kadika kojic acid face cream. Kadika cream kaya ha banta ni pyndonkam gitu ki badon Ñiangmong lene pigmentation ha kidur kaman. Buon ni kinong thiet bat ki reviews ki bang yo ini shem kalong ba ki thu bat ki claim ba kaya rap ha kadika cream ban penduna kloya Ñiangmong lene kum ki hyperpigmentation. Tika dor kala ban ya pair lada pi thiet online nagi shopping platform repair Tikan cu ai nuk sahang ni mo Khyndiat kat kum kador pamenta tikum na mantra kador kadai sauspa arpu sau tengka ya lai program nang tade sauspa arpu lai tengka na Flipkart pan Amazon nang tade sauspa san pu sau tengka na po naika tipila banta ai kaneka cream men step pan men miet RCDC anda pila website kaman kaba kadai ke Himalaya dark spot turmeric face cream kani ka cream ro kalong ka bayarap ada tak testa karukom ta ekane kalong kumju hi ta RCDC andala website kaman kador kalong hispa new powdeng kana Amazon ya san program na Flipkart pat arspa san pulai tengka tipila ban thiet kat kum kamon ka jongpi nakinu shopping platform kabalai kadai lactocalamine anti-blemish cream kani pat kadai sakawai nagi pigmentation cream kala banyarap ban penduna ya Ñiangmong ki dark spots lani gitu ki basa dak bayong hagis ni do ni kidur kaman ki buan ki reviews ru syapang jong kani ka cream padon na preng jong ki ong ba kaya day don ru ki pom ya day bat kata ka syong ha ki jong halala ki jong ki jas ni do tikador ya mantahi kadi aspas san punyo na Flipkart na Amazon kadi aspas kandai kandai Mintra aspa prapunyo te kataru ya live program te kani ru Phila ban pyndonkam kumjo hi arsian hakashisngi pat kabakadu kani na company Jovis herbal and Jovis ayurveda anti blemish cream essence of saffron Tikaniru kala ban yarap na banta gitu budan Ñiangmong dark spots ni kijing thoyong hakidur kaman yusi kaniru arsi na kashisgi bat Phila ban jit hila dapi kwa ban chuti kita kapashu order Phila ban yo nagi dukan stong lani nagi pharmacy ru renga ju suggest bet nagi shopping platform na marba pertainment te bun hi ki bunan kambet ta kapashu online bat chikin kondong ru tina kata kadau kan usage ru kumbang ong mene bakade hi arsi na kashisgi Phila ban yo arspa lai pun rio tengka haga jingdon ka ba long rio pau gram Tito paralok tang itu Khyndiat ijing jingmut ibarit jong halang ba ini video bat paralok ngamut ban ong ba wat num sko pair lada pi shem bangam da company video hanrai ngan yai pin mi bet hi ki videos lada ngadon por but sanang yai comments lada pyndonkam kinu ki topik ki bapi kwa ba ngan pin mi haki video sa comment ya kinu kita kijat topik ki bapi kwa ki bapi sodonkam dengan sa yai pin mi ha kawai bat ka video no ki bansawan ki video te tat hadu penginda kindu biang pat ha kawai kapor bye paralok take care